U javnej hodini učestvovali školjare štvrtej klasi z ruského oddelenia pri učiteljki Lidiji Budinski, jak i dvoje školjare, ktorí ruski jazyk vyučujú jak výborný predmet pri učiteljki Jeleni Ruskovski. Školjare se za to tu nahodu zdohadli života Melaniji Pavlović čitajući jej biografiju. Potim recitovali jej pisni, vyvedli kratku dramsku točku, a ostatok času vyhasnovali, že by narisovali svoje upečatky z toho zbuvanja. Materijal za risovanje školjare dostali z podobove koloniji stretnúce u Bodnarova, na ktorej toho roku nebolo decisko curata, na to spôsob žali účast u koloniji. Javnu hodinu popri učiteljko i direktorki školi Slavici Bajor provadzeli i organizatori manifestaciji profesor dr. Julijan Ramač i Irina Papuga spred Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu. Po zakončenju pririhtane programi, školjare za svojih maljunkov napravili výstavu, a Papugova i Ramač každomu z njih dodjeljeli pripoznanje i knjižku na darunok, a prihodni darunki dostala i škola.